dito. Maulan. Maulan ngayon dito. Maulanin. Maulan dito sa amin. Heavering. Good evening sa all. Kulang ako tumahal ka. Di ako mabubuo kundi. Kumusta kayo? Maulan dito ngayon sa Bicol. Malamig, malakas ang ulan. Kumusta po? Kulang ako di ako mabubuo hindi kita kasama. Feeling is stronger by breaking my heart. You ended my life and then I better instead. You took me everything from falling in love to letting go of love. And so years gone. Thank you sa 2 million. Hi! Magandang gabi po. Thank you sa nanonood. Patamsak guys. Patamsak po. Thank you. Hi sa 5 million. Patamsak po. Salamat. Can you please give the thumbs up? Thumbs up. Thank you. Thank you sa nanonood. Thank you for visiting my live. Salamat. Kumusta kayo? Palaging ikaw ang nais magkita. Kumusta po kayo? Lorna Labrador. Hi Lorna. Magandang gabi Lorna. Thank you 6 million. Taga saan ka po Lorna? Salamat po sa pagpunta, sa pagbisita. Thank you. Hi, Cherry Junyo. Hi, Cherry. Pilipinas po. At saan po kayo Pilipinas? Bicolana po ako, Bicol. Bicol, Philippines. Filipino. Hi, Filipinos. Mabuhay ang mga Pilipino.
Patamsak po. Salamat. Can you please? I'm from Philippines. You are a Filipino and you are from Philippines. Ganon. Hi, salamat po. Thumbs up, guys. Thank you. Salamat po. Thumbs up. Thank you. Nagmamakaawa po. Salamat sa 5 millions. Naantok na ako. Maganda ka, Cheryl. Thank you po, Ma'am Lorna Robrador. Salamat, Ma'am. Haggard, Ma'am. Ay, salamat po sa thumbs up. Thank you po. Thank you po sa thumbs up. Thank you so much. Thank you po, Ma'am Lorna. Salamat po. Hi! Sa 9 million po. Thumbs up, guys. Overnights. Hi, overnights. Hi, overnights. Welcome to my live stream. Ako po yung nag-like. Thank you, Lorna. Salamat, Lorna. Thank you so much. Thank you, Lorna. Thank you so much. Taga saan ka po? Bicol po. Taga Bicol po. Bicolana. Taga Bicol po. Thank you. Pa-thumbs up, guys. Thank you so much. Pa-thumbs up. Thank you sa 8 million. Ikaw po, Ma'am Lorna, taga saan ka po? Mag-isa ka lang. Tulog na po sila. Tulog na. Tulog na sila. Pilipinas. Tumatulog na sila. Thank you, Ma'am Lorna. Salamat po. Salamat sa thumbs up. Thank you, guys. Thank you, Lorna. Ma'am Lorna. Okay. Ikaw, saan ka dito sa Pilipinas? Saan ka dito? Oo, saan dito? Saan dito? Bisaya, Mindanao, Ganon. Saan ka dito sa Pilipinas? Bisaya. Okay, Bisaya. Nice to meet you. Shout out, Visayas. American living in Angeles City, Pampanga area. Hello. Hi, Patrick Dyson. Hello, Patrick. Hello, Sir Patrick. Thank you for visiting my live. Welcome here. Peace one. Peace one. Thank you, Sir Patrick. Thank you, Lorna. Can you give thumbs up? Thank you. God bless po. God bless you too, Lorna.
Ikaw ay maganda. Thank you, Patrick. Where? Los Angeles. Are you pure American, Patrick? Pure American or pure, half Filipina, half American? Yes, pure American? Ano pangalan mo? Cheryl. My name is Cheryl. Pure American. Okay. Nice to meet you, Patrick. Thank you for visiting me here, my life. Thank you so much. Shout out. How old are you, Patrick Dyson? Pure Black American. Okay. Pure Black American. How old are you, Patrick Dyson? Kulang ako kung wala. 6 to 7. Okay. Are you married here or just visiting here in Philippines? Half American po ako. Talaga, Lorna? Wow, half American. Sana all. Ang ganda mo. Marahil. Ilang taon ka na, Lorna? No, I mean 57. Okay. Ako 20. Bata pa, Lorna. I'm sure maganda mo. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Thank you sa pag-ano. Na kay anak. May anak na ako isa. Ako may anak na. Anong ibig mong sabihin, Lorna, kung may anak na ako? Kung meron na akong anak? I mean, do you have a baby? Yes, I have a baby. One baby. Are you using, translator? Marilyn. Wow. Yeah. Why wow? Congrats. Thank you. Thank you so much. Subscribe ako Thank you. Thank you for Thank you sa pag-subscribe. Salamat, Lorna. Thank you so much, Lorna. Hi, salamat. Marilyn. Thank you for the 6 million. Thank you so much, guys. Salamat. Ano oras doon?
9:40 p.m. here in the Philippines. 9:40 a.m. p.m. I mean p.m. at night. Evening here, evening. Thank you sa nanonood. Thank you, my silent viewers. Salamat. Thank you so much. Parang kumati yung ulo ko. Daming ko to. Salamat sa nanonood. Baka naman. What do you mean? So, do you like when man gives you a full body massage with scented oils and makes you breakfast in bed filled with rudes? Are you wrong, Sam? Patrick? Ako na sa bed nag-phone. Okay. Ready to sleep na. What do you mean? Naliligaw si Patrick. Naliligaw ng landas. Do you like that? No, I don't like that. Four kami dito. Apat kayo sa bahay nyo. I don't like that, Patrick. Maybe if the man, I love the man, maybe. Opo. Okay. Kasama mo mga parents, mga kapatid, pamilya, gano'n. Kumain ka na. Tapos na, kanina pa. Tapos na, Patrick, kanina pa. Anong, na? Gabing-gabi na. Ano age mo? 40. I'm 40 years old. Wow. Why wow? Why wow, Lorna? But like my mom, huh? Like your mom? Really? Really? Like your mom? Oh my God. Tomorrow is my sister's birthday. Wow, happy birthday to your sister. Happy birthday to your sister, Lorna. You're 40, you look 25. Yes, Patrick, I'm 40 years old. Marla, thank you. Welcome, Lorna. You're welcome. May 13, mag-13 pa siya. Okay. Mag 13 years old. Thank you sa nanood. Kumusta kayo? Kumusta?
Saan ka dito sa Pilipinas, Larna? Saan ka na dito nakaano? Hindi pa. Naantok na. Nagpapantok. Mag-isa ka lang. Kasama ko mama ko, papa ko, anak ko. Tulog na sila. Ayun o. Marilyn. May lola ako. Ah, okay. Good yan. Kasama mo lola mo. Ako ay babae. Okay, ikaw ay babae. And then, may crush na. Huh? What? Ikaw ay babae, may crush na. Okay. Normal. It's normal at your age, 20 years old. May BIR din si Rusin. Pag-aura pa man. Okay na. Kay. Kay. Ako ka? Okay na. Pin number. Tin. At tin number pa lang. Hindi, simple yung trabaho. Ay, naku, tin na. Ay, wala. Para pang tip. Pag Sabi ko, no, pag- kumpanya na makuha. dire. Pag minimum wage, wala man yan. Mapasa ka lang pwede tin number. Mapasa ka talaga tin number. Ibig sabihin, pag nagsasahod kasi ng halimbawa 20 years, 15,000 pababa, wala man yung babayaran. Pero pag lumagpas doon, may tax na. May crush na. Wow, sana all may crush. Marilat. Taga city ka or bukid? Province. Province po. Taga bundok. Taga bundok po. Taga bundok. Maryland. Antok mo ako. Bye. Bye bye. Sige, bye bye. Take care. Ingat. Thank you for the thumbs up. Thank you so much. Thank you po sa nag-thumbs up. Thank you guys. My love.
Salamat sa nanonood. May silent viewer. Ba't ayaw niyo mag-comment? Kahit ano. Kahit ano lang. Naantok na ako. So sleepy na. Feel tired. Nakaantok. Bye-bye. I'm going to sleep na. I will make live later. Bye. Ala. Ano pa na mag-ano? Naghahangin na. Ala na. Bye-bye.